laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al ahad as-samad al-munfarid bil jalali wal jamali wal kamal. Summa salatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-ikhwa, alay en yetti allahu tabaraka wa ta'ala e ko raɓɓiɗi kon en juuleni laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini on salminago islam, hiɗen jokkitade oɗo jilsa meɗen ma ɗum ɗiɗo jalasatuji jondeji ɗi faalaɗen jooɗade laatina fodore nde haldunoɗen jonde nde jammunoɗen silsilatu tahdiri lmuslimina min talbisati shi'ati rafida wa shubuhatihim. Tanƴini ɗen en heɓi ɗum jondeji nayi yawtuɗi. Nde ɗo jonde meɗen woni jondere jooɗire. En andi en sappinno defte, ka defte yimɓe sunna e ka defte yimɓe shi'a. Defte yimɓe shi'a ka eggeten aqidaji maɓɓe, e defte yimɓe sunna jaabiɓe ɗin aqidaji. En andi no jeeno e deftere nde sappiɗen alkhilafu bayna shi'a wa sunna, nde ɓeɗo karamokoɓe docteur Omar Al-Farmawi hafidahullahu ta'ala wa ra'ahu nde ɓe waɗi, hiɓe addani en tarjama muhtasara an hayati l'a'immati l'12. Nden ɗon jonde paalaɗen wadde fi yo ɓeydu en laaɓande seeɗa. En andi hankin en wi'uno ino jeeya e ko faljini rafida. ɓe faljinori kala mo ɓe faljini feññingol ɓe jiwndalngol ahlu bayti nabiyi alayhi salatu wassalam, e tawgol fil haqiqati wona baytu ahlu bayti nabiyi ɓe woni jiwngande. si wona ɗum ko waɗɗi ɗum kala julɗo wallitagol ɓeyngude suudu nelaɗo e teddingol ɓen e yiɗugol ɓen. ɗum ɗon ko wajibu kulli muslim. Kono rafida hakkunde mum e yimɓe sunna na ɗon woni lurral ngal. ɓe fof noon hiɓe andi shi'a rafida tippiro maɓɓe ngon holi ahli bayti Husayn. yimɓe sunna wi'i ko nelaɗo on acciri en ko ahlu baytihi e sendaki. ko yaltata e ahlu bayti nabiyi e siɓɓe maɓɓe ɓen komo jaɓali islam ka Abi Lahab. amma jaɓuɗo islam gila Abbas haa ka ɓe gasi, ɓe foppo ko ahlu bayti nabi. ka nelaɗon ɓe maaki mi acciri on alqur'ana on, mi acciri on yimɓe suudu andum ko jumla non, ko ɓe fof. kono si en darti ko rafida ɗetti e suudu nelaɗo ndum fof ko ɓeygure Ali nden tun, ɓiɓɓe Fatima ɓen tun kadi. nde ɓe luutondiri kadi e Al-Hasan mawɗo on ka Ali ɓiɗɗo makko njalo on, fii ka o tippitani Muawiya on, ahlu sunna wal jama'a wi si on dartiɗon laaɓanayi on, hay suudu aliyu ndum fof ɓe huuɓintinnaali ahlu baytu on ka maɓɓe. waɗi ɗen anndi en jantino hankin tariha ñinni ka shi'a e ka sunna wondema nde Ali ibn Abi Talibin feƴƴini tawi Muawiya no Sham, Al-Hasan no Basra to honno Iraq, o ɗettuno khilafa on batte Ali lebbi 7. yimɓe sunna hino jogii ɗum, yimɓe shi'a hino jogii ɗum, no anndi ɗum. o yeeyondirano o woni khalifa lonto Ali lebbi 7. tawi Muawiya hino Sham, hino haɓɓiti hettay katlata Usman no yewtirnoɗen hanki. e pooɗondiri fii ɗum haa Muawiya nelani Al-Hasan windi leetere tawoymo inni yo ɗettu ɓeygure Ali nden foppo adda. Al-Hasan waɗi ɗum, ɗetti fof addi. ɓe jooɗi ɓe yewtidi tawi Al-Husayn no jooɗi, ɓe haldi ɓe fotti.
yo alhasana tippitano huunde nden muawiya ɗetta o waawa hettude ko woni ɗaɓɓitude kon e katlatu usman ko waɗi siko kanko ni amir haray himo mari doole e yiitugol ɗum e diisi tawi ko yo heɗi to amir goɗɗo o alhasan jaɓi ɗum e yiwno ɗum o tippiti o yeeyondire muawiya o jonnitimo khilafa on ɓaawde o woni khalifa duuɓi mana lebbi jeeɗiɗi kono yiwno alhuseine kañum tawtanu kande ka o tawtali ɗo noon alhasan ko ɗo rafida konni kadi alhasana yaltinimo e ahlu bayti nabi ko ɗum si tawi tariha no andi shi'a wo sunna wo wondema shi'a rafida ko kamɓe tigiri wari alhasana kadi qataluhu masmuman ko ñamminaɓo posto fi ko tippiti kon ɗa tawi wargol mo mubasharatan welantaɓe fi ɓe jonni mo poson o ñaami woni sabu o maayi alhuseinu jila ɗo noon ka alhasana tippiti ɓe ittimo alhasan ñande o feƴƴini ɓaawo kanko e muawiya ɓe haldude ɓe fotta so tippiti ke o jonnimo haray ahlu bayti nabi hino e sengoley huuɓitande renande teddungal haa timmi kanko ko ɗaɓɓitata kon himo andi ko honɗum alhasana jaɓi ɗum alibun oɗo muawiya jaɓi hunni kadi ahadi ndi yimɓe sunna no andi ey yimɓe shi'a no andi janguɓe ɓe wondema muawiya halduno e alhasan khilafa on jonna ko ahadi am min tun simi maayi ko an ɗettata ala ɗettowo si wona an ko honɗum yazid bun muawiya ɗettitani khilafa baba mum on ɓaawo mum ko ɓayri alhasana maayu fi khilafati muawiya anto hal antum tafhamu o maayu e khilafa muawiya seede mum si arafida si miijitike seeɗa defte maɓɓe siira tariha defte sunna tariha no janti wondema e zamanu khilafa muawiya bun abi sufyan awwalu jaysu mo muawiya imminno yahugol udditoya Constantiniya tawi ko bi qiyadati yazid bun muawiya abu ayyub al ansari yaadi e maɓɓe alhuseinu ibnu aliyi yaaduno e yazid bun muawiya ndin jihaadi tahta imratihi ene hawre harino ɗo na ɓe yaadun ɓe arti ko nde muawiya feƴƴini alhuseinu faami ɓay alhasana maayi ko on haldano ɗettay si baaba makko maayi si on maayi kanko haani hettude kanko e yasidu ɓe lurri ɗon kono arto ɗum ɗon hari ko ɓe gootum ɓe yaadi jihaadi Constantiniya ta famuna ya sabab no famade ka joni noon ahlu sunna wal jamaa landi si arafida landal wi yoɓe jaabo ɓayno anda alhasana ibnu ali ñande o feƴƴini hari mo jogii duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi nayi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi nayi tawi himo jogii ɓiɓɓe worɓe 11 e jiwo gooto ɓeeɗo ɓiɓɓe worɓe 11 ka alhasana fof ala e maɓɓe kontaaɗo e al a'immatul ithna ashariya limaada yahtaju ila jawab ko si alannaaɓe jiwnanooɓe ahlu bayti ɓe ka alhasana jeyaaka e ahlul bayti ɓiɓɓe makko ɓen jeyaaka e ahlul bayti alhasana e alhuseinu hombo hecci hombo ɓuri sikke wo ala ali no ɓuri alhasan no ɓuri ali nelaaɗo no ɓuri ali no ɓuri alhasan no ɓuri alhusein no ɓuri kono ɓe tippuri honno yaltini alhasana e ɓeyngure mum nen ka ahlul bayti en anndinaaɓe ɗo tun yaltina taw ka abbas no pottina ibnu abbas no pottina ibnu aqil no pottina muslim ɓe fof ananata inde maɓɓe okke hakkil hay ko ɗum luɓira ɗen hakkil janngen ko yimɓe sunna e shi'a fotti ɗo si en gayni lannoɗen shi'a rafida fi hon ɗum ɗo antum mana ɓe wi
kamɓe docteur Oumar Alfarmawi hafidahullah ɓay ko alkhilafu bayna shia wa sunna ɓe woni jittude ɓe wi wa fi hada almabhas adkuru tarajuma muhtasara mi jantoto ɗo gurdal raɓɓiɗuɗan an hayati l a'immati l ithna ashariya 11 ɓe no gandi ko ɗo shi'a damba e maɓɓe wi'a a shi'atul ithna ashariya ma ɗum wi'e a shi'atul imamiya koye ɓeeɗo 12 wona dambeede ko honɗum heerinani ɓeeɗo almamaku ngu kalawol shi'a ta famu joni janngen tariha o ma assanawat linatadabbar heɗitoɗen inɗe ɗen nan moƴƴa ɓe wi isna ashariya inda shi'ati l imamiya wa hum ala tartibi taali ko ɗo wonɗen ɗettude al imamu l awwal ka ahlul bayti kal a'imma woni abul hasan on woni ali bun abi talibin tuwuffiya sanata 40 min al hijra arano on ko hombo ka shi arafidaɓe wonɗe wiwde arano on na ko ali ɓe waɗi himo feƴƴini duuɓi 40 fergunela al imamu sani ɗo noon kaka shi'a rafida ko ni ɓe wallinin yimɓe sunna ɓe noon landitiiɓe nde ɓe gayni wallinde fii honɗum ni on ɗimmo on al imamu thani woni abu muhammad o wiyeteeɗo alhasan bun ali bun abi talibin alhasan to wuffiya sanata 50 lil hijra duuɓi joloni hakkunde maɓɓe 10 hakkunde makko e baaba makko duuɓi 10 mi sikki ɗo en anndi oɗo no jeeya imamuɓe ɓe ka alhasan ka joni si tawi himo jeeya e imamuɓe ɓe al imamu thalis tammo on woni abu abdillahi o wiyeteɗo al husayni bun ali bun abi talibin on hino feƴƴini sanata 61 50 feƴƴinɗo 50 oya 50 kadi 11 no hakkunde maɓɓe ka al imamu rabi on yino gila ɗo ndaare noon ɗo wiwɗen naane al husayn al hasan kaw feƴƴini ko hitande 50 fergunela en yii ɗum ka o acci ɓiɓɓe 11 worɓe e jiwo gooto en wondi joni noon gila ka alhasana feƴƴiɗo alhuseyni feƴƴiɗo nde tawnoɓe yaltinimo ka imamaku ko ɗum haɗi ɓiɓɓe makko ɓen jokka ndaare gila ɗo nani al imamu rabi nayaɓo on woni abul husayn ko ɓiɗɗo alhuseyni ni himo wiye ali bunil husayn on yi ko ɓiɗɗo alhusayn ni joni bun ali bun abi talibin on wiyete zaynul abidin to wuffiya himo feƴƴini sanata 94 94 fergunelaɗo zaynul abidina ko ɓiɗɗo alhusayn sikko yi koye hombo ɓe ɗetti koye ɓiɓɓe hombo on ni alhusayn al imamul khamis jowaɓo on ka allah immatu al ithna ashariya jowaɓo on ko abu jafar o wiyeteɗo muhammad bun ali bunil husayn yaltataɗo bun ali bun abi talibin on wiyeteɗo albakiri o wiyete abu jafar muhammadul bakir tuwfiya sanata 113 hijiri himo feƴƴini 113 fergunelaɗo en famude al imamu sadis jeegaɓo on ka almamiɓe maɓɓe reenaɓe ɓe faljataɓe woni allah immatul mahsumin ko ɓeɗo yimɓe sunna woni ala ɓe ala masum koye nelaɗo wayni ɓe naɓorno reenir kunko ɓe accano kunko en nani jeegaɓo on woni abu abdillahi o wiyeteɗo jafar bun muhammad bun ali bunil husayn ha joni ko ɗon hooti bun ali bun abi talibin o wiyeteɗo as-sadiq o ɗo wiyete jafaru sadiqu no toon jafarul bakir
e jafaru sadiq oɗo ka rafida si ɓe inni abu abdillahi indal itlaq haray ko jafaru sadiq ɓe fandi ko ni kulayni soggirta ko ni mama qami soggirta ko ni ibnu baba wayhil qummi soggirta si ɓe wi'i an abi abdillahi haray ko jafaru sadiq ko ɗum si ɓe fopp fayda on nanay ko abu jafar ɓe jammitorto jibinɗo o innitira jafaru sadiq abu jafar no ɗuuɗe maɓɓe en faami si en darti noon abu talib hino mari ɓiɗɗo wiyeteɗo jafar bun abi talib on o jeeya kay ahlul bayti yahen ɗum en yiya joni si a rafida wona ahlul bayti jokki ko ahlu bayti husayn wona ahlu bayti rasulillahi ahlu bayti rasulillahi awsau mimma yatasawwaruhu shi'a rafida min ahli lbayti ahlu lbayti indahum hum abna'u husayn ahlu lbayti inda allahi hum ahlu bayti rasulillahi no sertigoy ɓe faaɗini hunde nden jeegamo on woni omo wiɗen abu jafar oɗo abu abdillahi jafar bun muhammad bun ali bunil husayn bun ali bun abi talibin as-sadiq ko ɗum woni jafaru sadiq tuwuffiya himo feƴƴini sanatu 148 temedere capanɗe nayi e jeetati ko al a'imma on ni ka inda rafida kono wona ahlu bayti on fof ni awa tawsi tawi si a rafida ko ahlu bayti woni jiwgande hiɓe sendi ɓe haa gati ɓe ɗetti ɓurɓe fanɗude ɓen hiɓe watti ɓen ɗon ɓe fuu ko kamɓe ni mo jannga famata ɗum ndarten al imamu sabi jeegaɓo on woni abul husayn acce heɗoɗen inɗe ɗen abul husayn musa bun jafar bun muhammad bun ali bunil husayn yaltata e suudu makko ndu ko ɓeeɗo tum ɓe konti ahlul bayti si ɓe wi ahlul bayti ko ɓeeɗo al a'imma fi ahlil bayti ko ɓeeɗo tawi noon ahlul bayti a ammu min haɗuɗa no yaaji ɓuri ɓe woni ali bunil husayn bun ali bun abi talibin o wiyeteɗo alkadimu ko ni o jamma o andira abul husayn alkadim tuwuffiya sanata 183 temedere capanɗe jeetati e tati fergu nelaaɗo ko ɗon oɗo jeeɗɗaɓo on woni ko feƴƴini al imamu thamin jeetataɓo on ka imamuɓe maɓɓe heɗitoɗe ko abul hasan ali bun musa bun jafar bun muhammad bun ali bunil husayn ko ma tokkoyo e makkugoy bun ali kadi bun abi talibin noon o wiyeteɗo arrida ni o jamma o andira oɗo to wuffi e sanata 203 ma ɗum 200 fal kullu sahih temeɗɗiɗi e duuɓi tati fergu nelaɗo en yiɓe pottitade tum al imamu tasi jeenayaɓo on ɗo ko talhis tum ko faalaɗen e ɗum ɗo kon ko landal jonneten si a rafida ɓe jaabonga ɗum ɗo yo laaɓu poy ahlul bayti ka yimɓe sunna ino serti e ahlul bayti ka si a rafida ɓeeɗa no faaɗini hunde nden dayyaku wasi'an on anndi ñande goo oya arnoɗo alladi al arabi alladi baala fi ta'ifati l masjid fi zamani rasuli alayhi salatu wassalam o anda o ari tun o ñori o hunti haaju ka sera juulirde sahabaɓe wubbani mo nelaɗo ɓe maki hallu anhu accemo ha o gayna la tusmiruhu ta on taƴu ko jokki ko gaynu haaju makko ɓeyni addo e si on walliyan hibbon ɗon ɓe hibbi ɓe noddimo ɓe yewtiri mo faamu o faami o wi lawla anta la kataluni sa alano ɗo ɓe warayno la mi andade allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada o wi joomi mi tori kama yurme lam min tun e muhammad ɓe heddiɓe ɗo foppota yurme goto ɓe moƴƴa ɓe warayno lan ɗo nelaɗon ɓe maki dayyakta wasi'an
en mbawi faaɗini ɗo ko yaaji yurmede joomi meɗen nden e yaajude enen ɗiɗo tum dayakta wasi'a ɓe maaki wi'u allahumma arhamna jami'an o wi awa allahumma arhamna jami'an idan hada dayaqa wasi'an hakada arrafida dayaqu wasi'an fi ahli bayti nabi الأمر واسع هم ضيقوه أخرجوا أكثره وأخذوا أقله وتعصبوا له كيف هذا تفهموا أولو بيتيرو الرضا وني جيتا تبون جينا يقول وني الإمام التاسع وني أبو جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أو يتيرو الجواد كوني أولو الليري توفي سنة 220 تيمتي دي نوغي yi ha joni yaltale suudu alhuseinu alhasana naati ɗo ibnu aqil naati ɗo abbas naati ɗo ɓe ngure munde naati ɗo naatani kombona kontanede ɗo alhusein al-imamu al-ashir sappaɓo on ka ahlu bayti rafida kañum wo ko abul hasan علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الكدي أو يتدو الهادي نيو جامع الهادي توفي سنة 200 هاجوني 20 تمدي نوغي وفكين دو جونكو تمدي e tati kanko ko temed ɗiɗi e noogay ɗo yiɓe pottitade ɗum fergu nelaɗo mum al imamu l ashir sappaɓo on woni abul hasan ali bun muhammad bun ali bun musa bun jafar bun muhammad bun ali bunil husein on gayintoto ɗum goni bunil husein bun ali bun abi talibin kanko woni alhaadi oɗo woni oya ko jawwar alhaadi woni توفي سنة 254 sappaɓo on ko temeɗɗi ɗe capanɗe jowi e nayi oya dow ko jawwad oɗo ko alhaadi goto fof no mari inde ko serkira e heddiɓɓen fof al imamu l haadi ashar sappoy e go'aɓo on ka rafida ɓe konti ɓen ko ahlu bayti nabi ko ɓeeɗo wona jiwnganeede ko nelaaɗon ɓe maaki ko taraktu fiikum amrayni lan tadillu ba'di riwaya go kitab allahi wa sunnati riwaya go kitab allahi wa ahli bayti ɓe maaki alaykum bi ahli bayti mi halfini on ɓe nguure annde ayna nelan ɓe nguure annde si arafida wo nelaaɗo maaki ko kamɓe aynata nelaaɗon ɓe maaki ayneɓe woɓe ɓe ayno ko taw yeeɓuɓe taw jaɓuɓe yeeɓo ayna nelanɓe yurmina nelanɓe danka nelanɓe si arafida wo ko kamɓe aynata e ngaroya yi'ugol yewtere nde ɓe dallinorta ɓurde mawnude man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu e ka algadir khummin khutbatu gadirul khum ko ɓe yewtuno ɗon ko ɓe ngaroya yiwgol ɗum ko ɗon ɓe ɓuri mawnude ko ɓe wengi ɓe wi ko ahlu bayti nabi haani jogade khilafa o gasi siko kamɓe kono na kamɓe sakkita jonneede hay kamɓe tigiri ɓe jaɓaali yo fof jogo ɓayri hiɓe jaɓi ɓeeɗo fof ko ɓe imamuɓe kono ɓe naadal ɗo ɓiɗɗo alhasana mawɗo on honɗum ɓe sendani oyano jogii ɓiɓɓe 12 oɗo no acci 12 oɗa hay gooto ɗettanaka oɗo ɗettana fuu ahlu bayt en famude yewtere nde idan al imamu l haadi achar woni abu muhammad 12 on woni abu muhammad o wiyeteɗo alhasan
heɗitoɗen bun ali bun muhammad bun ali bun musa bun jafar bun muhammad bun ali o yinde ɗe ngala yaltude ɓeygure nde bunil husein tuggo bun ali bun abi talibin on wiyeteɗo al askari tuwuffiya sanata 260 temeɗɗiɗe capanɗe jeego en faami temeɗɗiɗe capanɗe jeego oɗo wiyete al askari abil hasan abi muhammad al hasanul askari ɓeynatamo hasanul askari e yimɓe fof ɓe waɗani ɓe al askari no ɗo al haadino ɗo al jawwaduno ɗo al ridano ɗo e yimo ɓe ɓe waɗan ɗum gokkun ko andire ko waɗi inɗe ɗen fof yaltali e suudu ndu ko abil hasan al husein ali bun muhammad bun ali bun ɗum ɗum o yi ala yaltude ɗo joni noon ko ɗum ɓe waɗirani ɓe ɗiɗa ko ɓe serkira al imamu thani achar imamu sappoy e ɗiɗaɓo on e gasirɗo on woni abul qasim muhammad bun il hasan bun ali bun muhammad bun ali bun musa bun jafar bun muhammad bun ali bun il husein bun ali bun abi talibin on wiyete al mahdiyul muntazar sappo e ɗiɗaɓo on oɗo no mara fi sardab kaare funa sardab hiɓe mari nokku kaɓe mari mo nokku wi'eteɗo sardab ko ɗon wo o feeñata hiɓe ɗetti gardien ɓe aynu ɓe ɗon ta o yaltu hara goto ala sappo e ɗiɗo ɓenni joni yimɓe sunna ko landi rafida ene ko fi hon ɗum al a'immatu in hasara fi ahli bayti l husaini duna gayrihim min ahli l bayti fi hon ɗum si tawi ɗum ɗon no woodi no laaɓi no anda ɓe adda dalil si tawi dalil ala jama on yiya ɓe senday woni ɓe suɓo mafhum faami ke hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulihi muhammadin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal